nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda naye makuru agezweho. Kalisa Adolphe wahoze ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yishyuye 21 by'amadolari ashinjwa kunyereza asaba ko yarekurwa. Naho Ingoma undi mugabo w'imyaka 40 yiciwe n'abantu bataramenyekana. Kiliziya Gatolika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hashobora kuba ari amasezerano y'ibanga hagati ya Kigali na Kinshasa. Amerika yo yahaye Kongo umuti ukiri mu igerageza wa Ebola kugira ngo ukoreshwe ku barwayi. Muri Kenya urukiko rwatumye minisitiri w'ubuzima hagarika imirimo yo kubaka ikigo cy'abanyamerika kizajya kivurirwamo abafukekwa Ebola. Ku nshuro ya mbere muri Sudani y'Epfo hagiye kuba amatora ya president. Naho mu gihugu cy'Ubufaransa abantu 40 bapfuye barohamye kubera ubushyuhe bukabije. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Buri gihe uko usoje imirimo iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart kuko baguha serivisi za 5 stars. Waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye, ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali. Kwa Jados Bar Restaurant and Coffee bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyisabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka bafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari y'Abatsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku bana bo mu Rwanda bagiye kujya baburanishwa mu buryo bwihariye. Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda kufatanya ishami y'umuryango w'abimbye ryita ku bana UNICEF batangiye uburyo bwihariye bugamije gukurikirana abana bakekwaho ibyaha mu rwego rw'ubutabera hagamijwe kurushaho kubahiriza uburenganzira bw'umwana. Iyi gahunda yatangarijwe mu nama yahuje inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ubutabera, RIB, IRPD n'abandi bafatanyabikorwa. Ndengenka William, intumwa ya leta muri Minisiteri y'Ubutabera, yavuze ko iki gikorwa kigamije gushyiraho uburyo bwo gukurikirana abana bakekwaho ibyaha ariko bitanyuze mu nzira zisanzwe zikoreshwa, ahubwo binyuze mu bushakashatsi bwakozwe bugamije kureba uburyo inzego zishobora gukurikirana uwakoze icyaha bitabaye ngombwa ko afungwa. Yagize ati iyo bigeze ku mwana biba igikorwa cy'ingenzi cyane kuko tureba ko umwana aba afite uburenganzira bwo kujya ku ishuri, gukora ibindi bintu byamuteza imbere mu rugendo rwe rwo gukura. Gusa ntibikuraho ko umwana azahanwa, ahubwo azahabwa amahirwe yo gukurikiranwa adafunze ari mu muryango we, cyane ko dufite icyerekezo cy'ubutabera bubereye umwana. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Alison Mutabazi yavuze ko amabwiriza mashya yateguwe ku bufatanye n'urukiko rw'ikirenga n'abandi bafatanyabikorwa agamije gushyiraho uburyo abana baburanishwa mu buryo bwihariye. Ibi birimo kubaburanisha hadakoreshejwe imyambaro y'ubucamanza isanzwe no gukoresha ikoranabuhanga mu iburanisha kugira ngo umwana yisanzuye. Yanagaragaje ko hazibandwa no kubwiyunge hagati y'umwana n'uwamureze kugira ngo asubire mu buzima busanzwe aho koherezwa mu igororero. Liek Van de Vier, umuyobozi wa UNICEF mu Rwanda, yavuze ko mu rugendo rwo kwizihiza imyaka 40 bakorera mu Rwanda, intego bafite ari uko buri mwana yitabwaho mu buryo bwubahiriza uburenganzira bwe, akagira umutekano mu gihe ari mu nzego z'ubutabera kandi agahabwa amahirwe ya kabiri yo kubaho neza no gutanga umusanzu mu muryango.
Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko iyi gahunda izatangira kugeragezwa mu turere 5 buri ntara igatorwamo akarere kamwe. Inzego z'ubutabera mu Rwanda zivuga ko umwana hamwe n'icyaha ahanwa ariko hagakomeza kubahirizwa uburenganzira bwe. Abarimu bakopeye ibizamini by'akazi barasabirwa ibihano. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze rwatangaje ko rusabira ibihano abarimu 38 bakoze ibizamini by'akazi mu turere dutandukanye ariko bagafatwa babikopera. Ni ibizamini by'akazi ko kwigisha no kuyindi myanya yo mu buyobozi bw'amashuri byabaye hagati y'itariki ya 2 n'iya 9 z'uku kwa gatandatu mu turere twa Burera, Gakenke, Karongi, Kayonza, Kirehe, Muhanga, Musanze, Ngoma, Ngororero, Nyabihu, Nyagatare, Nyamasheke, Nyanza, Rubavu, Rulindo, Rutsiro na Rwamagana. Dr. Mbarushimana Anderson, umuyobozi mukuru wa REB, mu itangazo yashyize hanze amenyesha abayobozi b'uturere twakoreyemo ibyo bizamini, yavuze ko hashingiwe kuri raporo y'ikorwa ry'ibizamini by'akazi ko kwigisha no kuyindi myanya yo mu buyobozi bw'amashuri, bamwe mu bakandida basanzwe ari abarimu bahanwe bitewe n'uko bakopeye mu bizamini by'akazi ko kwigisha bakoreshejwe. Ati mboneyeho nanone kubasaba ko abo bakandida bagaragara kuri urwo rutonde basanzwe ari abarimu bakorera leta bahanwa nk'abakozi ba leta bakoze amakosa yo mu kazi hubahirijwe amategeko. REB ivuga ko raporo igaragaza uko bahanwe igomba kuba yageze kuri icyo kigo bitarenze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 2026. Mu Rwanda iyo umukozi wa leta cyangwa ushaka kwinjira mu bakozi ba leta afashwa kopera cyangwa yakoresheje amayeri n'uburyo bunyuranije n'amategeko mu kizamini cy'akazi, umukandida wese ufashwa kopera ahita akurwa mu kizamini kandi byakozwe byose bigateshwa agaciro. Ashobora no gukumirwa kutazongera gukora ibizamini by'akazi ka leta mu gihe kingana n'umwaka cyangwa imyaka 3. Mu gihe asanzwe ari umukozi wa leta akaba yakoraga ikizamini cyo kuzamurwa mu ntera cyangwa guhindura umwanya, gukopera bifatwa nko guta ubunyangamugayo n'imyitwarire mbonera ikwiriye umukozi wa leta. Ibyo rero biba ari ikosa rikomeye ryo mu rwego rwa mbere, bityo bishobora kumuviramo ibihano birimo kwirukanwa burundu mu kazi ka leta. Gukopera mu kizamini bishobora no guhinduka icyaha cyahanwa n'amategeko y'u Rwanda, cyane cyane iyo harimo inyandiko mpimbano, niba yakoresheje impapuro, indangamuntu cyangwa ibyangombwa bitari ibye, cyangwa undi muntu akaba ari umukorera ikizamini. Kalisa Adolphe wahoze ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa we yishyuye ibihumbi 21 by'amadolari ashinjwa kunyereza asaba kurekurwa. Kalisa Adolphe wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yamaze kwishyura amafaranga ashinjwa kunyereza, asaba urukiko kumurekura agakurikiranwa adafunzwe kubera uburwayi bw'umutima afite. Kalisa Adolphe uzwi nka kamarade wabaye umunyamabanga mukuru wa Ferwafa bwo yagaragazaga ingingo ashingiraho asaba kurekurwa akajya gukurikiranwa adafunzwe, yagaragaje ko amafaranga aregwa kunyereza angana n'ibihumbi 21 by'amadolari n'arenga miliyoni 30 manyarwanda yamaze kuyishyura ndetse yashyize kuri konti y'iri shyirahamwe kuva mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Uretse kugaragaza ko yamaze gusubiza amafaranga akurikiranwa kunyereza, kamarade yabwira urukiko ko afite uburwayi bw'umugongo, impyiko n'umutima kandi yivuriza muri Algeria, bityo ko akwiye kurekurwa akajya aburana ari hanze. Ku kijyanye no kuba kamarade yaribwirije akishyura amafaranga aregwa kunyereza, umushinjacyaha yavuze ko nubwo Kalisa yibwirije akishyura amafaranga bidakuraho uburyozwa cyaha, cyane ko mu bihano ashobora guhanishwa arimo n'ihazabu y'ikubye inshuro nyinshi ayo yanyereje. Ni ikirego kamarade yari yatanze ajuririra icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yarasabye ko rwamurekura by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi, ariko rwabiteye utwatsi. Kalisa Adolphe ufungiye mu igororo rya Nyarugenge riri Mageragere yagaragaje ko kuba afunzwe byagize ingaruka mbi ku myivurize ye, kuko mbere yo gukurikiranwaho ibyo ari gukekwaho yari yaratangiye kwivuriza mu gihugu cya Algeria. Maître Gashagaza umwunganira amategeko yerekanye ko yunganira akomeje kugorwa no kwivuza afungiwe kuko bitwara igihe kirekire. Yakomeje avuga ko banenga uburyo urukiko rwisumbuye rwaciye urubanza rwerekana ko gereza izakomeza kuvuza Kalisa, no kuvuga ko nta kimenyetso kigaragaza ko yasabye gukoresha ubwishingizi bwe bwite ngo byangwe. Urukiko rwabajije icyo ubushinjacyaha buvuga ku kuba yafungurwa by'agateganyo kubera ko yamaze kwishyura ayo mafaranga kandi uburemere bw'ingaruka z'icyaha bukaba bwaragabanutse. Ubushinjacyaha busubiza ko urukiko rwabisuzuma, ariko bwo ngo usanga itaba impamvu ituma afungurwa by'agateganyo. Nyuma y'impaka z'impande zombi, iburanisha ryapfundikiwe, bikaba biteganyijwe ko icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku itariki ya 30 z'uku kwezi isaa 9. Mu yandi makuru, ushinjwa na Shadibu kumusambanya ku gahato nawe yatawe muri yombi. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwataye muri yombi Iradukunde Mable uzwi nka Yugi umukaraza, ushinjwa na Mbabazi Shadi wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Shadibu kumusambanya ku gahato. Amakuru itabwa muri yombi ry'uyu musore yemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry, yavuze ko ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya Kimironko mu giperereza gikomeje. Shadibu aheruka gutangaza ko uriya musore yamufatiranyije mu ntege nke akamusambanya ku gahato nyuma yo kumusanga iwe mu ijoro ry'itariki ya 21 z'uku kwezi. Uyu mugore avuga ko uyu musore bahoze ari inshuti kandi ko ku mugoroba w'itariki ya 21 yagiye kumusura yitwaje amacupa 2 y'inzoga barazisangira. Nyuma yo gusabana no kunywa inzoga, Shadibu yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa. Yavuze ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko atari ibintu bari bumvikanyeho, ahubwo ko yamufatiranye mu ntege nke ze igihe yari yasinze. Makuru avuga mu turere Ingoma, umugabo w'imyaka 40 yiciwe iwe n'abantu bataramenyekana. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 utuye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyamagana mu mudugudu wa Kabuye yarayiciwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana. Urupfu rwa Nduwimana Pascal rwatunguye abaturanyi, bavuga ko yarakiri ingaragu akaba yatashye ku mugoroba bakibwira ko yaryamye, nyamara bagasanga ari hafi y'umuryango yapfuye, bagakeka ko yaba yatewe n'abagizi ba nabi bakamugirira nabi. Mutuyimana Angelique yagize ati:
twatunguwe n'urupfu rwa nyakwigendera kuko nta muntu tuzi bari bafitanye ibibazo, ntabwo twigize twumva ataka, dukeka ko yatashye nk'ibisanzwe agasanga hari abamutegeye iwe bakamwica. Abaturage bakabuye bavuga ko ubu bwicanyi nk'ubu budasanzwe bwumvikana mu mudugudu wabo, bagaya abagabo bagira ingeso nk'izo kuvutsa bagenzi babo ubuzima. Niyo nagira Nathalie uyobora akarere ka Ngoma yahamije aya makuru avuga ko abagize uruhare muri ubu bwicanyi iperereza ryatangiye kugira ngo bamenyekane. Yakomeje asaba abaturage kwirinda ibyaha by'umwihariko nk'ibi bikomeye, aba bafitanye amakimbirane cyangwa hari ibyo bapfa bakirinda kwishakira ibisubizo mu buryo bubi birimo no kwihanira, ahubwo bakagera inzego z'ubuyobozi zikabafasha. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba avuga ko mu rwego rwo gukomeza kubumbatira umutekano hakumirirwa ibyaha, abaturage basabwa gukomeza gutangira amakuru ku gihe kuho babona ibyateza impfu, bityo hakabaho gukumira hakiri kare. Inzego z'umutekano zamaze guta muri yombi abantu 4 mu rwego rw'iperereza bakekwaho kugira uruhare muri ubu bwicanyi. Naho mu karere ka Kamonyi abantu 5 bagwiriwe n'urukuta rw'amabuye, 3 bahita bapfa. Abantu 3 bishwe n'urukuta rw'amabuye rwabagwiriye, abandi 2 barakomerekera bikomeye ubwo bari mu mirimo yo kurwubaka. Ni impanuka yabereye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Gacurabwenge mu kagari ka Kigembe mu mudugudu wa Buhoro, ubwo abaturage barimo bubaka urukuta rw'amabuye hari kubakwa station ya lisansi. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Siliveri yatangaje ko ubuyobozi bwihutiye gutabara no gutangira gukusanya amakuru kugira ngo amenyekane icyateye iyo mpanuka. Meya Nahayo yasobanuye ko iperereza ryahise ritangira kugira ngo amenyekane icyateye impanuka ndetse harebwe niba ari uburangare bwaba bwarabayeho bikaba byakurura iyi mpanuka. Hari amakuru yavugaga ko ubakishaga urwo rukuta nawe yahise atabwa muri yombi, bikanavugwa ko mu myubakire y'uru rukuta nta byuma birukomeza byashyirwagamo. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Inkuta cyangwa dare ntibikomezwa n'ubwoko bw'isima cyangwa uruvange rwa beto, oya, ahubwo bishingira ku banga bw'umwubatsi uzi kwitegereza terre n'icyo inyubako ikwiriye. Urakaza neza mu kigo cy'ubwubatsi cya Messe Limited. Wihendwa n'abatari bo, nitwe bubatsi bizewe kandi bashoboye mu Rwanda. Turi inzobere zaminurije kubaka, tubikora ku biciro bitoya kandi turi mu rugaga rwemewe rw'abubatsi. Naho ubuhamya uzabuhabwa n'abo twubakiye mbere, twatuje hasa no mu ngoro. Ibiro byacu biri i Kigali ku Muhima. Duhamagare kuri 0783 96 603. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongeraho udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Makuru vwanze y'u Rwanda, Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hashobora kuba hari amasezerano n'ibanga hagati ya Kigali na Kinshasa. Umunyamabanga mukuru w'inama y'Episkopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Musenyeri Donatien Nshore, yavuze ko hari ibibazo bikomeye bikwiye gusubizwa ku mubano uri hagati ya leta y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anaburira ko gutegura referendum abaturage bo mu bice bigenzurwa na M23 batarimo byaba ari ukwemeza gucamo ibice igihugu. Yabigarutse mu kiganiro kuri Space X cyayobowe n'umunyamakuru Stanis Bujakera ubwo yasubizaga itangazo ry'ihuriro Union Sacrée de la Nation rishyigikiye Perezida Tshisekedi ryashinja abepiskopi ba Senko gukora ibikorwa byo guhungabanya ubutegetsi ndetse no gukorana n'u Rwanda. Musenyeri Donatien Nshore yavuze ko ikibazo gikwiye kubazwa abayobozi ba Kinshasa ari uko bashobora kuba bafitanye amasezerano y'ibanga na Kigali. Yagize ati umwe mu bepiskopi yabaje umwe mu badepite wo ku ruhande rw'ubutegetsi atase nta masezerano y'ibanga ari hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'u Rwanda kugira ngo bakomeze kugenzura ibice basanzwe barafashe nabo bakabareka mukigira uko mwishakiye mu bindi bice musigaranye. Uyu mwepiskopi yagiye kure yagaragaza ko bitumvikana ko igihugu gishaka gutegura amatora y'akamaramaka atarimo batuye Kivu zombi zigenzurwa na AFC/M23, ibyo yagaragaje nk'ikimenyetso simusiga cy'uko Kongo Kinshasa yabigiye gucibwamo ibice. Ati bityo rero niba ari uko bimeze nibo baba bafitanye imikoranire cyangwa ubwumvikane na Kagame. Musenyeri Nshore mu kiganiro cye yamaganye bikomeye itangazo rya Union Sacrée, avuga ko umwanzuro wa Senko yamagana ko muri Kongo Kinshasa baguhindura itegeko nshinga wafashwe n'abepiskopi bake, ashimangira ko abari bitabiriye inama bose bawushyigikiye. Yavuze ko bidakwiye ko impaka za politike zihabwa umwanya munini mu gihe igihugu gihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubuzima bw'abaturage, ashimangira ko Kiliziya Gatolika itazahagarika kuvuga ku bibazo ibona bishobora kugira ingaruka ku gihugu.
naho ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo UDPS rirashinja Joseph Kabila kwica se Laurent Désiré Kabila. Augustin Kabuya, umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashinje Joseph Kabila kuba ari we wagize uruhare mu icwa rya se wahoze ari perezida Laurent Désiré Kabila mbere yo kumusimbura ku butegetsi. Kabila yiciwe mu biro bye ku itariki ya 16 z'ukwa mbere mu 2001 i Kinshasa. Ku cyicaro cy'ishyaka rye, Kabuya yagize ati: "Ni gute umuntu ashobora gufata ubutegetsi binyuze muri coup d'etat atabigizemo uruhare? Ntabwo ari ibanga Kabila yishe Laurent Désiré Kabila." Muri mitingi ya politiki isanzwe imbere y'abamushyigikiye, nibwo uyu mudepite ku rwego rw'igihugu yagerageje guhishingira amagambo yafashwe nk'igitutsi ya perezida Tshisekedi yavuze ko wamubanjirije Joseph Kabila imbere ya diaspora ya Kongo nyuma y'umukino Kongo na Portugal byanganyijemo igitego 1-1 wabereye Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubwe icyo perezida Tshisekedi yari agamije mu kwita uwahoze ari perezida imbwa kwari kugaragaza ko yari umuntu wagombaga kubahiriza amabwiriza y'u Rwanda uko yakabaye. Mu nama yagiranye na diaspora y'abanyekongo Houston muri Texas, perezida Tshisekedi yavuze ko wamubanjirije Joseph Kabila ari imbwa abanzi b'igihugu bashyize ku butegetsi nyuma y'icwa rya Laurent Désiré Kabila kugira ngo bamutoze kandi bamukoreshe uko bishakiye. Aya magambo y'ibitutsi yavuzwe na perezida yavuzwe mu gihe ikipe ya Leopard yari isubiye mu gikombe cy'isi nyuma y'igihe kirekire. Ntabwo yakiriwe neza n'abamushyigikiye, abenshi muri bo bari mu buhungiro mu Burayi. Kutamagana u Rwanda biri mu mpamvu zateye amahari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibuhuza n'ubwangora ku mushinga w'ibiganiro by'amahoro bizahuza abanyekongo bitewe n'imyumvire itandukanye ku mpande zombi ku Rwanda, ihuriro AFC/M23 ndetse no kuvugurura itegeko nshinga. Kuva mu mpera za 2025 leta ya Kongo ni Angola zagiranye ibiganiro byinshi byari bigamije gutegura ibi biganiro. Rwanda yumva ko ibitekerezo by'abanyekongo bavuga ari kumvikana, barimo hagarariye Kiliziya n'itorero Anglikani bigomba guhabwa uruhare muri ibi biganiro. Nyuma yo kuganira na perezida Tshisekedi inshuro zigera muri 3 mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, Lorenzo Angola yateguye inyandiko y'impapuro 21 igaragaza uko abanyekongo baganira bagashaka ibisubizo birambye by'ibibazo byugarije igihugu cyabo. Iyi nyandiko igaragaza uburyo haboneka ibisubizo by'ibibazo bya politiki n'iby'umutekano ariko bigizwemo uruhare n'abanyekongo mu byiciro byose, bagahurira mu biganiro Rwanda bigategurwa kandi bikabibarwa na Angola. Angola atanze igitekerezo cy'uko ibiganiro bishya bya Rwanda byakwitabirwa n'abantu 90, barimo 30 baba bahagarariye ubutegetsi bwa Tshisekedi, 30 batavuga rumwe nabwo arimo abanyapolitike n'abafashe intwaro, na 30 bahagarariye societe civile. Iyi nyandiko irimo igitekerezo gisaba ko kugira ngo ibibazo byugarije Kongo bikemuke, bikwiye ko abanyekongo mu byiciro bitandukanye barimo n'ab'imitwe yitwaje intwaro nka AFC/M23 na Thomas Lubanga n'abo mu mitwe ya Zalendo bashyirwa mu nzego z'igihugu zirimo n'iz'umutekano. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko iyi nyandiko yagejejwe kuri perezida Tshisekedi tariki ya 7 z'ukwa gatatu uyu mwaka. Abo muri guverinoma ye bagaragaza ko batishimira ingingo nyinshi ziyikubiyemo, banagaragaza ko Angola idatunga urutoki u Rwanda bihagije. Leta ya Kongo yanze igitekerezo cyo gushyira mu biganiro abahagarariye AFC/M23 igaragaza ko uwari umurongo utukura idashobora kurenga. Yagaragaje kandi ko Joseph Kabila wakatiwe igihano cy'urupfu mu kwa 9 2025 nadakwiye kwitabira ibiganiro. Mu ibaruwa Tshisekedi yoherereje Angola ku ya 14 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka binyujije mu ntumwa ye yihariye Sumbu Sita Mambu, yagaragaje ko ari ugomba kuyobora ibi biganiro no kubitegura kandi ko nta handi bigomba kubera uretse Kinshasa gusa. Igisubizo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Angola kigaragaza ko ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abantu 500 bo mu byiciro bitandukanye kandi ko mu bigomba kuganirwaho harimo guhindura itegeko nshinga. Tshisekedi akazajya ku butegetsi bw'inzibacyuho kugeza hatowe perezida mushya. Angola yababajwe n'igisubizo cya Kongo, igaragaza ko ibiganiro biheza bamwe mu banyekongo barimo AFC/M23 na Kabila nta musaruro bishobora gutanga, ahubwo ko bishobora kwenyegiza umwuka mubi wa politiki usanzwe muri iki gihugu. Ikindi cyababaje Angola ngo nuko leta ya Kongo yisubije hashize amezi 2 ishyikirije inyandiko igaragaza uko yifuza ko ibiganiro by'abanyekongo bigenda. Uko gutinda Angola yagufashe nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushake buke bwa Kinshasa. Tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka perezida Lorenzo yohereje Kinshasa ubundi butumwa, ariko ibikubiyemo ntibiramenyekana. Bivugwa ko Angola yirinze kugaragaza uburakari, ikomeza kwifashisha inzira ya diplomasi mu gihe ikurikiranira hafi ibibera muri Kongo. Amerika yahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuti ukiri mu igeragezwa wa Ebola kugira ngo ukoreshwe ku barwayi. Amerika yatanze doze z'umuti ukiri mu igeragezwa w'ubwirinzi bw'umubiri w'uruganda MAP Biopharmaceutical rwo muri icyo gihugu kugira ngo ukoreshwe mu igeragezwa ku barwayi mu rwego rwo kurwanya ikiza kirimo kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Iyi ni impinduka ko Amerika yari ihagaze kuko uwo muti yawugeneraga abanyamerika gusa. Nyuma yo gusenya ikigo cyayo cy'iterambere mpuzamahanga USAID ndetse ikagabanya imfashanyo yayo mu karere, Amerika ubu iri gutanga umusanzu uciriritse mu gufasha mucyo ikigo cya Amerika cyo kurwanya no gukumira indwara cy'isi kiza cya mbere kibi cyane kugeza ubu kidafite uburyo bukomeye bwo guhangana nacyo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima ya Amerika yanze kubwira Reuters umubare wa doze izaha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bwo kuri email yavuze ko uwo muti urimo gutangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ukoreshwe ku bw'impuhwe no kugira ngo habeho kwihutisha igerageza ryawo ku barwayi b'icyo kiza kiri mu bihugu bimwe na bimwe byo mu karere. Uwo muvugizi yavuze ko amakuru azava muri iryo gerageza ashobora gushingirwaho mu bugenzuzi bw'uwo muti ndetse no kuba ushobora kuzemezwa na Amerika. Nta nkingo cyangwa imiti byemejwe biriho bya Ebola mu bwoko bwa bundi buryo. Kugeza tariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatandatu abantu 1041
48 bari bamaze kwemezwa ko banduye Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 267 muri bo yarabishe, mu gihe abantu 112 bakize bagasezerwa mu bitaro nk'uko abategetsi babivuga. Muri Uganda abategetsi baho bamaze kwemezwa ko abantu 2 bishwe na Ebola, abakaba ari abantu bari bakoreye ingendo muri Uganda bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi muri Uganda banemejwe abantu 20 banduye Ebola naho 14 barakize basezererwa bava mu bitaro. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima ryabwiye Reuters ko izo doze zo muti w'uruganda MAP hamwe n'indi miti igenewe igerageza ko rubiri kujyanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bibaye ubwa mbere leta y'Amerika igaragaje gahunda yo gufasha mu buryo butaziguye amagerageza wo muti w'ubwirinzi w'uruganda rufite icyicaro mu mujyi wa San Diego muri leta ya California mu gutanga doze zo mu bubiko bwabo. Mbere Amerika yavuze ko doze zo muti zakoreshwa gusa ku banyamerika baba bari mu byago byinshi nyuma yo kugira aho bahurira n'iyo virusi. Kugeza ubu Amerika imaze gusezeranya za miliyoni zibarirwa mu magana z'amadolari zigenewe guhangana na Ebola, ndetse irimo kubaka muri Kenya ikigo cya kato kitavugwaho rumwe kigenewe abanyamerika, ikavuga ko ikishyize imbere ari gutuma Ebola itagera muri Amerika. Muri Kenya urukiko rwatumye Minisitiri w'Ubuzima hagarika imirimo yo kubaka ikigo cy'abanyamerika. Minisitiri w'Ubuzima muri Kenya Aden Duale yahagaritse burundu imirimo yo kubaka ikigo cyo gushyiramo abanyamerika bakekwaho Ebola cyari cyatangiye kubakwa muri Kenya ku nkunga ya Leta Zunze za Amerika, nyuma yaho yari yarakurikiranwe n'urukiko kubera kutubahiriza icyemezo cyarwo. Urukiko rwari rwategetse ko imirimo yo kubaka icyo kigo gifite ibyumba 50 giherereye mu kigo cya gisirikare Inanyuki ihagarikwa, mu gihe ikirego cyari cyatanzwe n'umuryango utari uwa leta cyari kitaraburanishwa. Nyuma byagaragaye ko imirimo yakomeje bituma urukiko rushinja minisitiri gusuzugura icyemezo cyarwo. Aden Duale yitabye urukiko asaba imbabazi, avuga ko yahise ategeka ko imirimo ihagarara burundu. Urukiko rwamwemereye imbabazi ariko ruramwihanangiriza. Iki kigo kigamije kwakira abaturage ba Amerika bakekwaho ubwandu bwa Ebola. Muri Kenya nta murwayi wari wahagaragara, cyakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gusya itanzitse. Icukumbura BBC yakoze rigaragaza ko ibikorwa byo kubaka iki kigo byari byaratangiye ari mu muhanda wari igitaka wamaze gushyirwamo kaburimbo. Leta Zunze za Amerika zari zatanze miliyoni 13 z'amadolari mu gufasha Kenya kubaka iki kigo kigamije guhangana na Ebola. Na ku nshuro ya mbere muri Sudani y'Epfo agiye kuba amatora ya perezida. Komisiyo y'amatora muri Sudani y'Epfo yatangajwe amatora rusange ya mbere azatorerwamo perezida kuva iki gihugu cyashingwa mu 2011 azaba ku itariki 22 z'ukwa 12 uyu mwaka, nyuma yo gusubika inshuro 5. Abedenego Akoko Kachuolo, perezida wa komisiyo y'amatora, yavuze ko nubwo itariki y'amatora yamaze gutangazwa hari ibibazo bitarakemuka birimo kubura amafaranga yategura, ibyuho bikiri mu mategeko agenga amatora, ndetse n'umwuka mubi wa politiki ugenda urushaho gukaza umurego bikomeje kudindiza imyiteguro y'aya matora. Amatora ya perezida ya mbere muri iki gihugu cyashinzwe vuba mu isi ubwo cyitandukanyaga kuri Sudani mu 2011 yarateganyijwe kuba mu 2015 ariko aza gusubikwa inshuro nyinshi kubera intambara y'abene igihugu. Amasezerano y'amahoro yasinywe mu 2018 yashyizeho guverinoma y'ubumwe iyobowe na Perezida Salva Kiir, aho mukeba wa Riek Machar yagizwe vice president. Aya masezerano yateganyaga ko amatora azaba mu 2022 ariko ntiyabaye kubera amakimbirane n'intambara byakomeje hagati ya Perezida Kiir na Machar. Mu 2025 Perezida Kiir yirukanye Machar ku mwanya wa vice president, aranafungwa ashinjwa ubwicanyi, kugambanira igihugu n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha ahakana. Kuva mu kwa gatatu 2025 Machar afungiwe iwe mu murwa mukuru Juba mu gihe imirwano ikomeje mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Umuryango w'abibumbye ko ubu hafite ibihumbi by'ingabo mu butumwa bwo kugarura amahoro ugaragaza impungenge ku ihohoterwa rikomeje muri Sudani y'Epfo rishobora kongera kuvamo intambara y'abene igihugu. Naho umuryango wa Edgar Lungu wabaye perezida wa Zambia hagati ya 2015 na 2021 watsinze urubanza wari umaze igihe uhanganyemo na leta ya kiriya gihugu ku birebana n'aho umurambo we ugomba gushyingurwa. Urukiko rw'ubujurire rwa Afurika y'Epfo rwafashe icyemezo gitesha agaciro umwanzuro wari wafashwe n'urukiko rw'ibanze rwari rwahaye leta ya Zambia uburenganzira bwo gutwara umurambo wa Edgar Lungu ukajyanwa i Lusaka kugira ngo ushyingurwe. Urukiko rwemeje ko uburenganzira bwo gufata icyemezo ku murambo wa Lungu buri mu maboko y'umuryango we, ruvuga ko leta ya Zambia itagaragaje ishingiro ry'amategeko yo muri Afurika y'Epfo ryayemerera kurenga ku byifuzo by'umuryango. Edgar Lungu yapfiriye muri Afurika y'Epfo tariki ya 5 z'ukwa gatandatu 2025 aho yari ari kwivuriza. Kuva icyo gihe umurambo we wakomeje kuguma muri icyo gihugu kubera amakimbirane hagati y'umuryango we na leta ya Zambia. Umuryango wa Lungu ushimangira ko yifuzaga gushyingurwa mu buryo bwihariye muri Afurika y'Epfo kandi ko atifuzaga ko perezida uri ku butegetsi Hakainde Hichilema yagira uruhare mu mihango yo kumusezeraho bitewe n'amakimbirane ya politiki yari amaze imyaka hagati yabo. Iki cyemezo gihinduye burundu ko urubanza rwari ruhagaze kuko mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize urukiko rukuru rwa Pretoria rwari rwemeje ko leta ya Zambia ifite uburenganzira bwo gutwara umurambo wa Lungu kugira ngo ashyingurwe mu irimbi rya ba perezida ry'i Lusaka. Nyuma y'umwanzuro w'urukiko rw'ubujurire, umushinjacyaha mukuru wa Zambia Mulilo Kabesha yatangaje ko leta yubashye icyemezo cy'urukiko kandi ko itazongera kujurira mu zindi nzego nk'uko Reuters yabitangaje. Uyu mwanzuro ushobora gushyira iherezo ku makimbirane amaze umwaka urenga ku murambo wa Edgar Lungu, aho umuryango we ufite ijambo rya nyuma ku bijyanye n'ahazashyingurwa n'uburyo umuhango wo kumusezeraho uzategurwa. Mu gihugu cy'Ubufaransa abantu 40 bapfuye barohamye kubera ubushyuhe bukabije.
Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Sébastien Lecornu yatangaje ko abantu 40 bamaze gupfa barohamye kuva ku itariki ya 18 z'uko kwezi kubera kujya koga mu mazi magari mu gihe Uburayi bwugarijwe n'ubushyuhe bukabije. Ubuyobozi bwatangaje ko izi mpanuka zatewe ahanini no koga ahantu hatari umutekano mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi. Minisitiri ushinzwe siporo n'urubyiruko Marina Ferrari yavuze ko bitagomba gufatwa nk'ibintu byoroheje kujya koga ahantu hatari umutekano mu gihe cy'ubushyuhe. Ubufaransa, Espagne n'Ubutaliyani nibyo bihugu byibasiwe cyane n'ubushyuhe bukabije. Mu Bufaransa ubushyuhe bukabije bwatangiye muri uku kwezi kwa gatandatu. Muri Espagne ubushyuhe bwarenze °C -40 mu duce twinshi, aho serivisi y'iteganyagihe itangaza ko ibari ibimenyetso by'uko impinduka z'ibihe ziri gutuma ubushyuhe bukabije bwiyongera buri mwaka. Mu Butaliyani ho imijyi 15 yasabwe kwitwararika harimo Roma, Milan, Florence, Turin na Venice, bisobanura ko ubushyuhe buri ku rwego rwo hejuru bushobora guteza ingaruka ku buzima bw'abantu. Mu Budage ho abantu benshi nabo bamaze kurohama mu gihe cy'ubushyuhe bukomeje kwiyongera hafi kugera kuri °C-40 mu duce twinshi. Mu Butaliyani leta yashyize ingamba nshya zo kurinda abakozi bakorera hanze nk'abahinzi n'abubatsi kugira ngo badakora mu masaha y'ubushyuhe bukabije. Dufatanya Primo Media Rwanda, inkuru yo mu Bufaransa ubushyuhe bukabije bumaze gutuma abantu 40 bapfa barohamye niyo dusoreje amakuru yo kugaruka none tariki 24 z'ukwa gatandatu 2026. Jean de Dieu kanije abonda bashimiye ko mwana mudukurikiye ndabarekeye komeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.